MLA ka Shillong East ka Dr. M. Amperin Lengdo kala ong bade ban pundu no ye kamen sim with politics habasam ye kinu ke jingerap shekinong shong shnong khnang ban pentikna baki bade hong kidei ban yo compare laki kershan nekim kershan ru Yakene ka Dr. Amperin kalakren ha ka jingelang balalum da ka Dr. Jasmine Lengdo hanongra hashwa ban sam ye kitin sop yeng shekelai pusau tuli ki long yeng kiba ka long yeng jongki kala jon bat kala jaw klem don ka jinge raplem na kaliang jong ukong san ubadi u MLA jong ka mauring keneng ba penya im ula pleru ya ka training center jong ka Dr. Jasmine ban ai jingi kai kerpang na ga banda ki khun samla bagin pentibit haki line baper lai don lang ru ha ka tegesi na do MDC jong ka lai mukra ba fantin kinong elam ke NPP bat ru na ke NPYF na lor kiwe Antos ni baya sam siang di sotar NPP, sotar MDA. Ay gibre bagi yang komen na komunidad ko tayo. Tamangan ong ipitang kaway. Ya kakam ka babahay balik gibre. Sa iban iban put, iban walk, iban penrem, iban kredben. Di PP di ban kanya na di kita gitu dong. Ni hangti hapo consultation ni ngyo gidi. Hindi kung MLA hagi South League election di mga malapit bala na kasorkar kam ay do ni ginong yan lang gidi banay. Digi hajar ligi yin na puma. Digi hajar ligi sa titan, digi hajar ligi dukan ni ataw na kabanta tinong song ban pengkraw pengklan yang kamay yang kalungin di kasi don na preju pigilang katay kala yung tay program NPP pidi ban kan mau tang kaway bala na pide kanong rin san pertay na kung kay mali ha kanay gajala nganya raw kay yaki kam ki bahang di ban perto yaki kam bahang di ban putri Gili manong pengklan. Tingaru ngayo kasi ikay ng crowd na Dr. Jasmine. Dr. Jasmine ila asyim benta. Ya kanina kam bangkondak daladi ya ka training. Kabanga ka MLA ka bala job social ng pagjude. Nakadang te yung abangan pagkat sa ta. Mali ako no, ya kinigi long long di bakwa manle igigi training di bakher. Abay daka scheme, daka fund, bag mapagklan, nga siyo mga yakabay training na joki, bag makipade, kiyo training na institutions sa baper. Di hakapon pa Dr. Jasmine, yung sami itibitin, ban yo ilam yigitin na marmati brio baro, kimya yo lang yigitin, ang ni kalong ba haba kinong yalam, ito biyeng kung kinong kersan duki ibang dapat kinong kersan duki kimyo asu iti benefits ayo tang kita kinong kersan duki lalu ba hakapon election kapisar kiyo lod pade ki benefits kita ki baklam kersan pan kimyo ay ti nga advice si Dr. Jasmine peglam Dr. Jasmine peg bala na kawat kano kajing mantoy kinong sosno wag yan politics time naman hakajing pay ka for election nga ibet ite inong yalang ngabot ite inong yalang re hadian bala da election bala tingi di man tiliap no ite kilama banginya syarai salansar ken ji ginong sosong bro tingala request si Jasmine yung yang aba na preng gini lesi kingdom gimambot yang repet kan ay pe jiki gani katin ngongi Jasmine ka maado kata Jasmine wa chupet kami kita kibapot pet lang kita kikon gibongyo jing mantoy lano ti mentang kaben bagyo gitin matungan katno jing saja bangin mare nagway ko kiss ko way ado banda chocolate yaw Dr. Jasmine lay palong kadai ka state ko yung idang ditang ka candidate ngre ila perkat ila pengkret ila penbiang penbit ngalor kaya iyeng ngejong
Barnganga kwa bentah hakani kebentah pengan ai ya kejingkit kit buyang ya Dr. Jasmine ba in long shisha kata kanong yalam kaba kanong semai kadon kam keki pi ayo I ya kita kinong yalam tang hakapor election kani kampat day kata kana election kadang day takapor pangin ya kendu ipi bangin ai si Dr. Jasmine ban ngin pen ngin kmi ngin pentre yang policy program di prepare limba kita kijing yo jong I kung ka MLA nakabaha kapag peserta taani Kawai katau kalong ba ngin yo benru akan dikiyim bakman blabli menne ban yo ban ai kita kijing hikai ki training si go pair kebengi ong ka roots livelihood center kabaar pat ngiwan hakanika for kini meeting na kamta bangin sakhilang ye kitu kilong yen kibayo ban pediang ini ki CGI sheets kibabha ban let's say kiba pair kumba ai ki wei pat ki noi kman I'm same by Dr. Jasmine by inang ya chakmat ki kam bha joni te hajing perkhat hong la shop ne yang ni ko jingalang anang perkhat wang kinyo syai kum I Dr. Jasmine ibriu lak tempau I kemen sim jing tram jing anglut ban syakri hok pi batang long MLE rupat long layo ai jingerap ye lai sau tu biki long ye ai jing khap ti nak mau haba ngiyo ban syakri kum MDC mentala prasnem kanong ra kalapalang kabahap ka MLA nong thamai kahap lang ka MDC constituency bangi let's say ngapat yo ay kala hadu prasnem rupan ajing rap khamtam kitin yeng kitin sop yeng yeki long yeng ki badan kam namar ba ibor ibaret kum MDC endai da kajing don lang pat kum ne ngaso yo kan sem lang yelade namar da kajing rap jing kum Jasmine nasoba itu kilong ye ba yo ile jingrap kan long jing ku ka bakrau ya ta jumpi be ha ka bai dei ba kan ni ka jingrap yiki tin sob yem kumbala yo na ka chief ministers housing assistant program na kentu ye pi kilong yem ban tenan kam hok ya kan na ka dei ka tin ka CGI sheet ka ba bha but nakaliang na sarkar MDA po kajilang ka party MDA kamshim la terwa ni ban ai kini ki jingirap pa daki siniki mar ba takdor dani daki ba duna ka quality hindrai kila jet da ka quality ka ba kini ki aluminium lesi pindara kan kam sting ka we hindrai ka quality ka ba bani ki steel ki bakya Di kani kabangila banyarap ya kilong yen kijongi kiba sa hakiyen tesi kibadon hakajing namar ba kawan kaslap kunne niyo I habangiya siya kiyen niyo I babuni nakita kiyen kibangi ay nimla man ay lo ya barok ngan ya tu ya pi habangila ya niyo I bun shushu sa kiyen ibadon kam shisha yang kata kejingirap bakin yo ya kini ki tin tenung ti kabangil ni le menta kalong bangi shu ai shwatang ya ki lai tu sau ye amar bangi haban jet lang nabaro kanika nong my constituency tingi yo ban ai kendiat itu ban ni kerman ru pada kejingirap jong I se ba penyai nila ban nang shushu kita kijing kam ngatip ngalayo snowru manakaliang jong iba penyai group la pun kiyen ila ai ye kiniki kuno ti kabangi le benta kasmi pada kalong kaba ni shukwa ban peni ham iba kani kajing ya yen jongi kadai ru kadau kabangi nyo I kano kijing kam ket hakiye kisam la haba kidon kita kinu kijing kam namar bakisa haki ye kiba pay itenom
Ni kwa panyarap yakilong ye. Nama balay lada kadon kanu kajing e. Ha katukom sa jong kilong ye jong ni. Kawan ra kajing pang kawan ra kajing lese kajing mut jing berkat ru kebasitom. Ti bun sen hi kimla pan le chino. Tingi kwa pan ong ye pi kilong ye. Hang ni hapot nong kumai. Ba ka sarkar NPP nganya tu kana yapi kadai ka sarkar ka ba perkhat yo baret baria ka ba perkhat yo usuk itu ka ba perkhat ru umno bantai ya ka rukom im jong di brio ti banyak ka bang isu sapriang na kapisa siya tay kambentoy kajing sapriang pisa ka ka ba bentoy yang ikalong ba ngin ai ki jing don kam hakiki kisan Pekani kadai tang si benta jong ka kabangi na ka blok jong ni persyang ni bande. Ban ai ya ki kena samla jong ni ya kata ka skill ya kata ka rukom tray kita ki jingpet haki rukom tray ki baper. Naman ba ladangi ai ya ki ya kanu ka jingtebet. Haki ni ki jing tray kam. Bat ni yarap ya ki da ka ba penbiang ya kita ki rukom terekam jongki. Dia gitu ki bamla syo bandai ya ki jingkulia nama ki wana ki yang ki badok pasu. Ki bamla ban beteng ya ki jingkulia. Kade kajaka ka bangishna mata kasni. Kade kajaka ru ka bangin ai training. Ki kita ki training ki bangin le. Gin sedang sywa daga meka training ka bangin sedang na syai. Kade ka bangin ai jinghikai ya ki kena samla samut haga ni ka bridal makeup bat ka hairstyle naman ni habang nila ale chi ni yo so ya ki baki ong ni wa ban le ka ni training naman baki na kon isa ban ha ya kita ki training ing ong to naman ni ka training kinala adap ing ni ka training lai ski ni ai atat ya ki ya ka makeup kit bat ing tu ka Jingle shnyo ketuka blow dryer buat gitu ki hair dryer makin le iki styling iki shnyo ya ki mo saki no function ki bahe ki ban me iki ya thot ne ki no tika aila ya ki bakin yo ban kamai ke ne ki ni ki kam ki tre tika bangin le adin habut ru kadai bangin ai jingikai ki kena kumno bakin shat iki ni ki fast food Naman niyo iba nakabapi subagi kena kimyo ya ka kanu ka lahat. Hanle ya ka kamay kapenlong dong lai ya ki. Kapen guslai ya ki. Kapen do jingkerman ya ki. Padahaba kim don menu banyarap ya ki lese kilaban poiru siya kajing di drugs kajing di kia. Ki poiru siya kajing le rumah. Nakaray, ano ba, nakaim lang sana. Tingingi kwa yaki, samna jungi, bakinyo, yakilad, bapher. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.